Bwana tubako da watanrite na badu kiri Nteto cheuro da Ithatu utuko barua rero tite na mbere ne mantu igi nkuchinecho na kanete kiri ngwatano ya Azimio arara ila undinga na kinyo tongere boke ama ke Jubilee bona kete kure kwa ndoko ni abunge bangwatano barabada amrite ndene ruterero Kenya kwanza ro tongere tuna rais wa Kenya William Samoei Ruto ro bango toga de kiri arwa siasa tanambere kwa ne badu wetu ramoni yaku ni yere kurure yankuchenicho ndecho kojero kiri ngwatano ya Azimio yani toko duranirite kiri Nteto cheuro da Ithatu ngwataniro kurema atiatika ngavana Meru Kawira Mwangaza na MCA rudaki na kiondi fund onde petite kwariria ntuko yenya nende ntuko njumene kumetwetite Ameru kurita maoni yo irude rukua atiatika ngavana Kawira na MCA ba county ya Meru kire arwe siasa turole kushinde chitite na mbere ukujiro kire ngwataniro ya Azimio Kenya kwanza kwera Azimio barite mbicha cha polisi bareko matiang no bera barake na sarakasi seki siasa Anko batewe ni Nteto cheuro da Ithatu woni betawa MUTEMBEI ndwat monetoa mathithio ni Maureen Kome Rwaria ro kureta ngwatano na thiri atiatika ngavana Meru Kawira Mwangaza na MCA ba mbunge Meru ndora mete kwa ntuko Ithatu muthiata no na nende kulashimithia karo kingi we kwa njumaine ya kiumetigite akiara na Weru TV na njira mwanya mbunge wa Thaa West Dr. John Mutungo ro kadi musemano no yu awete kwena manto kathumba erabariritie na baike karo kingi njumaine twetite Boniface Mogera ana riboti Mushemona Joan Ithatu muthingatani obisine munio rais Rigathi Gachagua arambia nexa ja Nairobi na ndio ketho yithirikira ntuku enge inya ire ketho ntuku njumaine kimeketwetete kumegorogoro na naro mathaja ire yake ngogine ni atongeri baba yo kari kwandika ripoti egore manto jaria betikaniretie kumania manto jata ntatu jara rimethene jana ikijoro baithiro bagitikaniria ende jaire para witikania chacha bicho na nonto kanyoni mtweto narare uku na turetrete baba bagitwe jana ijo baraitikanirerie bwambere burum atongiri bakethiro bakeja neshima bae makanisa ni nyankoroki ikundi bimwe itakwangerekano benjuli ncheke bongi o mutongeri onde rothuri ethiro gitigira na gwitangugira athureri bwajethato gavana na MCAs bakethiro bagitanirie ngogiamwe giutate no kuronekana ukanyuma na bamuthia family ya gavana Kawira Mwangaza iretine nkeringu ithirikare county tethero ikionekana kiri mantu ja county na MCs babunge county Meru bakethiro bakieshima ninya kuria kubarumaga ngaro ko wengenyo kuringana kanyoni mtweto jara baramero gwitikaniria ijajaja onto bwambere buru Nteto on fund gavana Kawira Mwangaza na lethiro agitithia on fund yewe kwa milioni 10 mwanka milioni 15 MCs nabo ibaranekire kwa milioni 30 mwaka milioni 25 arabarogera bakiwa banganiri banenkiro milioni 20 ja on fund na milioni 5 ja basari onto bonge Nteto kugano tongeria ndene county Meru kulingana kanyoni mtweto orora tunangire mwako mona rature gavana Kawira Mwangaza Nteto je kureto methene na araugirewe chinachi atethira kigano tongeria nonto achwere wenka no tomutwariria hauna lino baramaniritwe na no beterete munio rais Rigathi Gachagua eja gutema njira kulingana noe mubungorotero atigana Dr. John Mutunga akere na atwi na akire kwithura ja mangija ripoti na riri Meru Pedro beno kiriria no Nteto korwa ikethro shimariria babu muno twetere report yambe yume riwe ndire kenda tukona ni ateka umume karakari yora kenda kuwa kwenda kwira Meru tigintu kya kumakira county government ikamire sawa ibakwaria bwega ayumbi bakwaria bwega na kinya bara batumike ke MCA nyawe bakwaria bwega na bonde beta consult bara bangi MCA beta consult ya MCA bangi na proposal irawe nacho bona kitheke thigitikirika county government beta consult na bongwa na bangi bona kithia
seeding ground kana kwa mantera bakwirigira yakabwa ngwitikia the county government is careful kundiclare mbechi bakandiclare itike ku declare for the sake of declaring bakwenda ku verify kida mbechi get possible ko yana non to history rio ikonekania ire indiclare to itaro that is share na mwanka mwisho kwa hiyo ndi bakienda kuena gintu kireke thaki kiita mwanka mwisho kwa hiyo ni mantu yari ngwitikia baitikanirie with time Kere mushemano jo ntukwana naju gavana Kaira Mwangaza ate okari ukune na krombeta roza ni nyankuru kyarungamirwa inyowe je mutumanto idhingia mpongerie jo Elizabeth Karambuka iremya murungamirwa yakurune kaunti Meru orora limokaririto mushemano jojo ate okari ukune na kwethitwa rungamirito mubungorotero sentiment kirimangoshine naja kiojura na buru yoromba kumakiri Mike Makarena orori mutongero ntuba mwathane ne kaunti Meru kirotongere bothiru no rete ngwataniro empwe kenda Meru baitirongoge ukethira ngwataniro iba watanire na bakinyanithia milioni 20 iro kunenkanira no antu baroeta kurutira ngui uti MCO kanengera milioni 20 etatio mondo yawe wenga bano kwelewa kithe account irenge cionthe cibanengerete 30 cia banengera 20 anto amero totoro kurua muri banengere 20 riu ro amere mbia yu no etanga bana MCO nengera mbia cash iba tale milioni 20 ojirite thiangwe na wothi atawona barabara wete ibo mbia chakara lakini wote banengera ya kuona ni gaire yawa lakini getha no kumeitere yawa na iwo kare ya banengere bo ebele ndwene alafu mbere MCA beto nabo bwatumiro na andwa ne anto basaindie ngio no nto iba botumira kenda bomba kwandika anto bo Meru ikiro ya nke reporter Nteto TV kumaja kingina next pake Nairobi mbita Boniface Mongera kaite ne uwa kariba Meru ne bamenerete nkuchinire cietete na mbere okojerwa atiate kangavana Kawira na MCA ba Meru bakerebo wete MCA ne babatere kwatana na gavana kenda Meru bona weti na mbere bubu yete urero ali rwangwatana atiate ka MCA na gavana Kawira rwithirite nende rwi kwantu kwenjumaine nyuma yo kuria kwatanira kiriro aria rwantu kwa Ithatu mutugikare eno riboti atu abathurite nontu itukwenda baturitira ngugi na itukuona thai Meru yake rungami ni migambo ya Julius Mwebi ula ni umo wa kariba Southimenti na rwa tukithikira mauge nkurani kumataunini ya Nkubu na thokoni ya Ndareni aria kariba babethirite bakiariria ngwataniro gatigati ka MCs na gavana Kawira Mwangaza aria narwe gukari ntuku Ithatu ya mushemano jwa tongeria babunge ya Meru seneta bamwe babunge nene gavana na munini wa rais Rigathi Gachagua na aria mushijwa Nairobi na moto jwa mishemano weu ne guchwa ngwataniro iria tumbite kuonekana mwankira thai na kiria nandi MCs na gavana bethirite baikirithanira ni kuria gwitikaniria kiri kigina kia matura na nandi kumane na kuria kugwataniro kwao ni kwirigiri mushemano jungi ntuku ya njumaine kiumia twitite atongeria baba karendika iri bonekethera ngwataniro wikonekana aria nandi akariba babugite nkucanio ijite tuma Meru ita na mbere kinya rimwe bakarite ntuku cio tutamenye imbie kuendelea ni batero beto mbirifa imbie kuendelea na tukamenya na tatukura no tuna ndiri ngutu tukuwa na ome yanga kwena gavana korega kanile giki MCA korega kuyike giki ibo umero batwire imbie na mathina twitu twabathurire na itu twina inya ekubaito bari bono onto tunga bana komba gwitango gia tena MCA na watomba gwitango gia tena gavana batumire werune batwire imbie bakutuma bara kugwatanira na tubathurite batuagirisa kimaendeleo jara tubatere kwithira tukiritairwa ntuzaja kwendelea Meru mandu jochokia Meru nyuma onto mumeru atikuona kanya kagwitirwa ngugire athuranire itirwa ni aria kariba babongerete kuga MCs bakiria bakorwira ni kiguni kiao na te kiguni kia mukari wa Kawithire mwanka thai bado tuwe wananchi itwambirite kumenya baba tena interest na Meru interest yao ikibobongwa kirabe nanja na kwimbe chietu bakinyangora uraba turakukinyaga kuma tene lakini ande gitiriria gukinyangwa ende antu baba turejire kumenya te maendeleo yetu bakwenda ni ubiao bagutetera nondo muntu kwenda uteria mwingi ambati kunengerwa kantu kagua kugiko kanyi anengerwa kanyi akagwa kuthira agacoka kimama kairi kakwenda gikingi kiao MCA ibatigie kintu gitagwa ngirindi
wawache ngirinde sababu ote mtu tije ngugie MCA tutu bathurite itije MCA ngugie we uri ng'ana Mkurukini ada kaliba baba ugite kigina kire MCs bakuthaganwa ningabana nikyo baba tukwitha baikithagana na njara shojire bakithira bakikiritithia ngugi ura kumbikana onto agutinda kurwa turenda kwira mama mbese igukuga icio kaba icio cibati kubanganira ende antu baba kinya bakanengero iu tukuga bati tosega icio kwau netikiria atinda gwikira ngavana kawira manto ja maingi na jara ja tukarika ndene akaunti ingi keke bakwewa kenini bambe bajukie tuonora gaita kyo ngugi akieja na ngerekano na ngwataniro ya ngavana kawira Mwangaza na MC wa Kiago Simon Kiambi maendeleo ija gwita na mbere bwega so MCA babange betu kethara batita yari guturitira ngugi babweri nya ku resign bakasietera tukathura antu bangi no ntuthai au bakinyetie batina ngugi buru ugatakana ukiaguri bako gutwika atira mang'ang'ano makimaendeleo kona ndeka kuendelea musuri naja tume na hapo mitibiongo baetheti ngwataniro ekario uo kiagwatinio na bonde no akuthia maendeleo gitumikira na ndebe ugite guti naja ya ndoa na mukari ni woinyirikite naja maturene kiria na ndi mwingi jo kwenda ni uritingu gebwite na mbere Meru ni yetu na imwe ni Nairobi bukarara Nairobi wega mbaira gintu tikio ejani na tuboni ora gukaraga nuntu gukurema tuthai barabara achirongami na ni withuki mbure kura mbasari ciongwa ane basokire skuru na batumbite kwewa mbasari bomba gwita na mathomo na mbere kwina njira cietu ithuki kwina masibitari ja kwenda gwakwa na maskuru ja kwenda arimo na jangi ja kenda gwakirwa aritwa MCA na governor ibeje bonthe beje mashinani otwike mashindano jara jara yothai ija mumeru gwitirwa ngugi magicigo mbungi kia Southiment nkiripotera Nteto cia Weru rekwa rietwa ni Mutugi Kare Nkusheni no ciitite na mbere kujiro kiri ngwataniro ya Azimio aria bunge kenda baundi embetre kuliungira Rais William Ruto arone wa Nairobi na bangi nabo 30 ba Jubilee bamuliungire oro arone wa EU ndi kiama kia Jubilee nikiciititio kanukia ba 30 de senator umwe kiama kia ODM andigite barua kenda bau kenda bengo kiamene kia ODM Masindomba na utaridi Nkoloki Ngwataniro ya Azimio la Umoja One Kenya Party yambirirwe mwezi wa Ithatu mwaka muthiru na mbere ya kithurano kia mwezi wa 8 na nikio gitaru Raila Odinga atumire kirikurwira giti kia urais kiri kithurano kiu. Leo imekuwa siku ya kuanzisha safari ambayo itatimika mwezi wa 8 mwaka huu. Na hiyo safari ni safari ya kuunganisha wananchi na taifa la Kenya. Ngwataniro ejira yaretere amwe kiama kia Jubilee, ODM, Wiper, KANU na Kenya na bingi ni yambiririe kutharuka o mbere ya kithurano kiu kia mwezi wa 8 na aria kiama kia uria wari ngavana wa Machakos Alfred Mutua na uria wari wa Kilifi Amason Kingi kuthama na gutonya kiri Kenya Kwanza. We have decided to break our ties with Azimio la Umoja One Kenya Alliance Party. Our reason to come to Kenya Kwanza is driven by the desire to finally find a solution to the problems facing our people. Na nyuma ya kithurano mbere ya koti kurikithio utongeria wa Rais William Ruto kiama giki kia Raila Odinga na Uhuru Kenyatta ni kiathamirwe ni kiama kia Mbasige kiraitu kia URP ya Ariroba kia MDG na biama bibi kugwata mbaru Rais William Ruto. We have come here as the Mbas Party to join you and the Kenya Kwanza Alliance which you lead as you embark on this important journey. Bobo ni bombithirie rutere rwa Kenya Kwanza kwithira na wingi bwa bunge kiri mbunge nene na senate na gutiga Azimio kithuno untu buria butamukirwe bwega ni agwati mbaru Raila Odinga. For the avoidance of doubt, Azimio Oka is legally and legitimately the majority coalition in the National Assembly. This is not a matter for determination by any individual or office. It is simple
arithmetic. Mieri akuä 5 nyumene kiama kia Azimio la Umoja One Kenya ni giatũmĩrĩrie mĩcemanio ya kũregana na ũtongoria na ushindi wa Rais Ruto. Raila Odinga onekana gutejanĩrwo nĩ bamwe ba kiama kĩu na arĩa abunge kenda ba kiama kia Jubilee bariungire Rais Ruto garune yawe ntuko ĩrĩa babatere kũgĩta mũcemanio jwao jwa mbere kĩni-inĩ gĩa Kamukunji. Habari mwenje, habari ya Embakasi West. Maito, how are you? Very good. Mũcemanio juju jwa Kamukunji ni jwetere na mbere na kwejewa ni magirija thingati bao na Raila Odinga na muthuro jo munene atumiria kuregana na ushindi wa Rais Ruto akimwenda kwebera gitene kinya nyuma ya IEBC na koti nene kumutumiria ari mushindi wa kithurano gya 2022. Waje kututisha sisi. Sisi hatuwezi kutishwa na Bwana Ruto na Bwana Gachagua. Sisi ni wa Kenya na tutakuwa Kenya hii. Wameiba ushindi wetu, hawasitaki waongeze na matusi. Sisi tunadai haki yetu na tuko tayari kukufa kupigana kwa haki yetu. Bamwe ba kiama ba Jubilee baria bari na Rais State House ntuku iu amwe na bobo batakinya micemanio neu na iria ingi athingatirite. Bangi bakugweteka baria batakinya micemanio neti ya Raila Odinga ni amwe na mangavana bakaraja Ali Joho na Wycliffe Oparanya baria ni bwanini baraira kiamene kia ODM na mwandiki munene wa kiama kia Azimio uria nowe mukanukia wa baria bakaimbunge nene Junet Mohamed. Lero ni lero. Bathatu baba itwa amwe na bobo ni baharingirwe mbica na Raila Odinga na mutongeri ucio wa Azimio atuma mitandaoni akiuga bari amwe kuthiria nkanja iria ari gutonya kiri kuthangarana kwa Azimio. Azimio la Umoja One Kenya iko imara vile ambayo inaongozwa na baba Raila Amolo. Ntuko yeje amwe na bobo abunge kenda ba kiama kiu kia Raila Odinga kia ODM ni baikinyerie garuni ya rais na kureta gituma muno mitandaoni mwanka kinya mutongeri wa bara bakai atumiria ati kenda baba bakajukirwe tagarira gukanukwa. Magitetera abunge baba ba ODM baugire ati neka betete kwaraniria na rais iguru riegie mirandi iria bekire wira ni ati akagita kagitene kanjunga yawe Nteto Nyanza mweri muthiru no ni untu anene ba kiama giki baregete kuthikira. Days when members of parliament used to go and see mtukufu Rais Nyayo ati ulituahidia sisi utaleta mradi ya maji hapa, utajenga local housing hapa, barabara hii itatengenezwa, kwenda piga magoti chini kwa rais alete maendeleo. Imekwisha. Those era is gone. You don't need. If you want to go and see Mr. President as a personal friend in State House, go. But if you want to go and talk about issues that affect the party, then you must give him permission by the party before you go to see the president. What you see, these people must be seen for what they are, traitors in the cause of revolution. Igoro na kugaruni oyu ya rais ya bunge ba kiama kia Jubilee 30 ni baraikinyeria garuni eu na gucemania na rais na munini wao ntuburi atarambagie siasa bakuthoma na kuganiteka kiama kiu gia Azimio kithangaranite. Habari ya bahati? Very good. Very good. Ndiungeje ya bunge ba Jubilee garuni ya rais ejete ntuku inka imbere ya mucemanio jwa Jumapili Ntere cha Machakos ni ndingo yenene kiri Raila Odinga kiama kia Azimio na micemanio yetu yawe ya kuregana na thirikari. We are in the course of a very serious issue. What we have through here is the course to bring the people of Kenya at the center of development of our country and also to get electoral justice. Kiri amwe na bobo gikuoneka ta kugeria gucokaniria ngwataniro eji ya Azimio. Raila Odinga na Kalonzo Musyoka ni batongerete mucemanio jwa abunge bonthe ba Azimio juria baraugite no mwanka abunge baba bonthe bakinye kuno amwe na bobo bamwe babaria barari garuni ya rais batakinye kuna mubunge wa Lang'ata Felix Odhiambo Jalang'o na arigirirwe gutonya mathaene jarukiri
Nandi ni metho na matu nontu Raila Odinga kiri muchemanio kibera na atumiria guciarwo kwa Movement for Defense of Democracy iria kuombika niyo ikajukia kanya ka Azimio nyuma ya Raila Odinga kwithira ari ngwataniro na ingi au kabere tatio code mwakene 2013 NASA mwakene 2017 na Azimio mwakene 2022. Masendumba Ntetone cha Weru TV. Voya Masendi the Ithatu na ndeka 51 no tuona kanya kambere gakunoka ende weta kuraya nchokereta na Nteto nkuluki. Itonete oro gima mbore bagetumi ndene ya nthiguru guko ni kuga ati kwina gitumi kwithirwo na arigitani bakumenya ura bakugita ethira kiroto giaku ni utuika ndagitari batu Imperial College of Medical and Health Sciences turi aja gutethia gukinyaniria kiroto kiu turi na irasi bithongi nontu bakuthomera lab cia kinande nontu ba practicals gukuria yewa na kinyanto amarerete ya kuthomera arigitani betu betharo na umenyo bunene na bona na irwango gene ciao nontu ba manto nkoroki turiongere campus yetu ereretheka town na kwina Bidco Oils kana turiongera kere website yetu ira ni www.icmhs.co.ke kana ringe thimo namba 0719 223 kana utume email kere admissions@icmhs.co.ke ujukane bo mweri jwa 2023 ibwetete na mbere. Welcome to Imperial College. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Kweri kithomo ni rubunguroro uturo bubwega bwa ruju na utinangi umba kunenkera rubunguroro tinga Embu College. Embu College ire Embu town na ire na riera ririega na karugo gaka thongi kuma kirimene gya kirimara gutigira no kuthoma na njira irikiri. Turi na nkurukia miaka 25 kiri uritani bwa courses mwanya mwanya aratumbita kuritana na kwagirithia kithomo na uturo bwa nkurukia ritwangiri 5. Turi na courses ja engineering, business and accounting, hospitality, ICT, hairdressing and beauty, school of driving na ingeka the tindo na marija tukuinyiria mubukojo waku njoto kuthomithia no tirira ujukania bwa January ibwetete na mbere chiandikithia na atu uguneke ni untu bwa Nteto nkuruki turingire thimu ukurukira namba 0721 152 708 kana uriungire mutandao wetu jurani www.embucollege.ac.ke. Embu College, skills to go places. Poshmark Meru College turi mutindo kangangi Royal Business Park karobene nyanya mwekano jo Mega Supermarket mukana jo bichichia NHIF. Poshmark Meru College nitokugwa togeni kirojukania bwa mwaka jwangirije 2023 bure bwetete na mbere nitowejanaga courses taiji School of Hospitality kana Urugi, School of Cosmetology kana manto ja urembo, School of Business and IT biashara na mitambo ya computer, School of Design and Fashion kana utumi na mekire na School of Civil Works manto jia waki na ubundi nitujukagia ritobaria batikinyetie grade cha kutonya university nitoejanaga courses chia computer gotemarei kiria ritoba diploma na gichunchi kia 80 kia mathomo jetu ni jaotea na ubundi kana practical. Poshmark Meru College nituchwaga irari tobeto internship turi na nyomba chia kurara na marei jetu ni jakuguna mukoji waku ni ukumenya manto nkoroki na otoriongero bichine chieto kana otoringire thimu iji 0719-244-244 kana 0718-081-317. Poshmark Meru College, skills in marketable courses. Bwana tubaita na bera kurumbera Nteto chioro thaa ithatu. Minister wa Michetho Babu na Mwamba Rwarena aliongete ntere chiembu na thrakanithi kuona ciani kathomba Michetho kaunti neu akiariwite bakabwithia mpui kurihiki ciani biu kenda kwarithia rwangiru kenda Michetho na kinya micemo niyo na ciani bibia Samro Geshima ana ripotie.
amwe na kuigua kieni kia michetho ya kirubia ikiarikiria wakwa mwanka wa 2020 irainkurukia mianka yiri mikuruku kieni giki gitaruguro kiambirio utumika mwanka emunthi nuntu bwakira minista wa michetho aga Kenya Ababu na Mwamba na gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki bakuga ni itumibia gichacha. There's also a project which perhaps really explains and is a manifestation of the tribulations he went through while serving as the second in command of this nation. And many times, His Excellency the President, who initiated this project, could not be allowed even to sniff around these grounds. Believe it or not, His Excellency the President could not use this field when he was campaigning. This was a no-go zone for all of us. But now, tutaikalia na yote mbili na tutaichezea kutoka left, right and center because it is the right time. Nuntu bwakuigua gitagutumika kieni giki ikiambirite kuthukanga arakiambirite kuma ithwa na rwara rwa machindano marwiro na rurwambiria ukanduka ara gavana Njuki aurite na Mwamba atetheria ukaragato kieni giki kenda kirugurwa kiambiria gutumika ikimenyagirwa. What you have seen here today is a lot of dilapidation and wastage, because when a facility is completed and then it is not put into use, it is just like a body that does not go through any exercise. It will waste away. Na Mwamba ariuga ministry yake nirugamitie waki bwa bieni bionthe kenda biruthirwa uchunkuni bwa utumiri bwa mbia. The ministry has frozen the development of sporting facilities for the next 1 to 3 months. We are conducting a special audit just to determine how these projects were conducted, the amount of money spent and whether there has been value for money, and why some of them stalled, like Camarine Stadium in Elgeyo Marakwet and URETERI in Makueni. What exactly led to the stalling of those projects, and why some have been done at with substandard workmanship. We want to know, for instance, why a tartan track such as the one here at Karubia, which was laid just about a year ago, is already peeling before any competition has taken place on this pitch, on this tartan track. Amwenogu ariuga agaitigiria waki bwa kieni giki akirubia buthi mbere nuntu bwa kiatho kia maromba maguchokia nkatho kia thirikari ya Kenya Kwanza kirai kwirigirwa kuruthirwa kieni giki tabiumia biere bijite na nkuruki nuntu bwa michetho ya mbeu mbithi gatigati ka makaunti ya Kisa irai karuthwa kwambiria tariki 23 mweri wa 4 arana kio kieni Kembu gikathi mbere kuthondekwa nuntu rais agatongeria kiatho kia madaraka kia mwanko jukieni giku ende na Mwamba na thite mukandarasi achoke wirani na mpwe kenda athondeka nterira chiambukite athike ithwa na ande nyeki embega. We have come here with our officers from Sports Kenya, led by Mr. Komora here. And the purpose is that we want the remaining works here to commence immediately. And so the contractor who was responsible for this project, we are asking you to get back to site immediately so that we can be able to progress and have this ground ready, number 1, for the visit of His Excellency the President, and number 2, for hosting the 8th edition of Kisa Games. Nyuma ya ndiungano na Mwamba na riungite kieni kia michetho kia Moi muchi wa Embu kuona bora uthuraniri bwa kiatho kia madaraka kia mwanka uju buthiete mbere na ugu inyuma ya kiatho eku kuthamwa kuma kieni kia Njukiri kuja kieni giki kia Embu nuntu bwa kwaga kagita kugana kuthondeka kieni eku kia Njukiri. Amwena ugu na Mwamba ariuga kieni eku kia Njukiri gikathondekwa mpora mwanka gituike ikio kiwango kia iguru nkuruki na itia because of the pressure of time, because Embu must host the next Madaraka Day celebrations on June 1st this year, we decided that we will do rehabilitation of Moi Stadium in Embu town to host the Madaraka Day celebrations, while we take time to do proper planning
and development of the facility we want to do here at Njukiri. No APS Jonathan Mweke ariuga ministry nu ikagerithia beni gutigira timbe ombethi bakuona bantu ega agukuriria talanta ciago. We are very passionate to make sure that we bring sports back to the grassroots so that we can find talents right from the village level all the way up and turn those talents into livelihoods, into wealth, into jobs for our youth. Nkiripotera Weru TV kuma gĩcigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima. Ajumbe ba ngwatanĩro ya Kenya Kwanza watongeretwo ni mutongeri wa baraba ingi mbunge nene Kimani Ichung'wah niberete ngwatanĩro ya Azimio barite mbici kuonania ni kurari na polisi mucie kora wari minister wa karibu ndene Daktari Fred Matiang'i na bareke na sarakasi cia kisiasa. Nteto ni ria na Chukinyani ura Resizo manto igyo karibu ndene Professor Kithure Kindiki akiwa ni urongo bo manto ya Anthony Kathenya haina ripoti. Abunge Kathumba kuma kingwatanĩro ya Kenya Kwanza batongeretwo ni mutongero baba ingi kiri bunge no Kimani Ichung'wah ni bamenerete mutongero ngwatanĩro ya Azimio Raila Odinga muna ule wale waziri wa ikalia Daktari Fred Matiang'i no ntubakire bakuga ni kubangania ikalikala urongo ati thirikari ni tumete polisi kugwata Matiang'i. Kulinga na bunge baba gute ushahidi na ubwe kurutetwe kuona ni kalikali lila uma na ni bauritie Raila na sole bae kurutambisa kana video jia kona ni polisi leba kuga ilale muji kwa Matiang'i. We want to challenge the scripters of last night's drama to show Kenyans a single photograph or a video recording of the officers they purport to have been in Matiang'i's house. Not a single photograph has been availed, not even a CCTV surveillance of that residence, not even a video recording from Matiang'i's or his house girls or his watchman's or his gardener's phone, none. Kulingana na bunge babe kalikala ya igoro limaniti na atu ya bunge bamwe kumakilingwatanĩro ni Azimio kuambilia kurutawera na thirikari ya Rais William Ruto na kila thithikaga igoro ni ngwatanĩro ni Azimio kugire wikira mudhuro kiri ya Kenya. Therefore, this script and all this drama was a figment of a few people's imagination within ODM, an act out of desperation, an act aimed at inciting Kenyans and invoking public sympathy. So what we are seeing now is the height of desperation when they realize that even what they were building is imploding from within. When they realize that members of parliament, elected leaders, and other people who would have otherwise associated with them no longer want to be associated with causing chaos in this country. Abunge babaitha ni bauriti Matiang'i kethure no keli ba mauntu maria thithire kagitakala rutongoliani ba rais wa ukabere Uhuru Kenyatta gukileria na etere watho bujuki mukondo au. To CS, former CS Matiang'i, we know you are afraid. We know the guilty are always afraid. But we want to tell you this government will not act as carelessly and as irresponsibly and abusing power as you did when you were in office. Whatever you are afraid of, and you know the things you did when you were in office, just patiently wait for the law to catch up with you. Kulingana na waziri wa ikalia Professor Kithure Kindiki gutia bisa na mwa polisi alatumete muthenya wa igoro kugwata Matiang'i na ikalika lile ile urongo. Meario taino gwatitwe mbaru ni mutongela wa DCI ulaugito sonkoni bokiendelea na barabara banganitie kalika lile urongo bakajukiria tweja kiwatho. Bubu kithijaga na mbele waziri jo ikale kilithirikali ya ukabere ya Rais Uhuru Kenyatta gwitukira mawakili bae ni thiro ikinya kotini na koti yethiro kiruta watho bakuingira thirikali itikamugwate. Kuma muji munene wa Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Ikundi ke ndibubo yake mwembeni baliongete ntere cheji boys kurira biska na kamwe kanteru kala kawatre max mana 386 na washe bisi batongereto ni munene kabwa ora noe mukadite wa kiama kiuba wete bayuketi etore kenda mono kinyewe
ona kanya ga kuthoma ya bangi. Nicola Chavari ena ripoti. Mwana ojomo kireru Isaac Mutweri mwanka ende imolitwa chukuru ya secondary ya Nthaka ya njia no ende chukuru eno Teo Maxi ichiake chia mochwirite nontu aetetwo chukuru ya kinthiguru ya Chavakali Ntere cha Kakamega no ende kumania na thina iraire muchi igwao ataomba kuona akanya gaku na ikio nontu aromberwe kanya chukuru eno ya njia no ende kinyaki ya chukuru eno gutire gintu ari na kyo tigake uniform wamwe na kinyatu Nteto kaitwa gwitigirwe kuthungira chukuru through mwalimu primary aromba nafasi na tutomwa tumura tukatethania bra kukumbikana toma nafasi bacho uniform lakini atararete fees asiari batethirite bai na uwezo nontu ithe kuringana na sumbuka kura sumbukire kuma riu ne ina mami wa mwekuru we athukire kiongo na mbere kumia aratumira nya twinte tula tuonde ari atu watuika ate na uwezo nyareto yere ataka kwingia nya twari na cio twari utheri pio iso pengya keto tombeta kutarataria na rutere toromba nya tori nya kwa to ya utheri nyarita baba ombete kurikia form 4 na tukurikia kwa mwalimu atwitikiria chokeria nkatho muno kinya mwalimu wa skuru e bwana imunya nontu boitikiria tukareta mwana uyu tukara twaretere mwana uyu twamuretere utheri boy school uniform wake tombete kura na mattress anda aero nyamerengeti ira twaira ni wao tombete kura Ithatu nontu bantu bakaibara bonere postira ndekirite Facebook kumania na kwithirwa muthaka ojo atiarite ABC nontu bakinyamara kia kimuji wao na utire muntu arebumirite kubatethia indi gikundi kumekana ta Mwembeni kiumirite na gutetheria kuria ABC ya muthaka ojo bakiuga bakathi na mbere kuthingatana anwe gutigire bakujuria kiroto kia muthaka ojo gia utwika ndagitari mwana we kuya sukuru twamenyethwa that atari robis kinya ciringi no imwe so toibo touched na timu ina bange batiao members ba timu Mwembeni baibo beno batu was sponsor mwana at least for this term na the rest of the year na duareiro ntukura tukuyita kureta bisi na already to present fee to the school Isaac school ya njia high school na turi na rua arenda kwa daktari na kiroto kio kia daktari kikwambiria na rua tukinyangite muthatu jojo njia high school kenda makinya jau tugetha jojo monitor na ketambere tekaro na elimu na we want to promise that in the near future tugatambere tu mutakaira nkruki kenda kiroto kayo kombo kinyanira ke Isaac Mutweri bundi oninka mwira na thome bwega netho disciplined na kauria gaita physical no tuntukwira aciarirwe akumite nkundi agwete kiewa kiawe ou ati kujitokea narua na atire jito muthoganiria ende murungu na mutethetie akona support kumania batwe na tukamu support yo tukaomba tuone akwata max batwende as a school no turabanga kinya tukumutethia mwalimu arombe nafasi na twamwitikiria atirite kinya fees itochokera timu Mwembeni tukibaira na tuturarimu tukerie kufuatilia mwana kabisa nontu mwana wa airplane twakisha kwata kenda bwithia the best course irendekia kende nyawe nwe atethia community tubandae kumania na irutha rira wega na kinyare wendi bwega gukiria kiroto okia muthaka ojo Isaac ni gucokia nkatho pio nontu bwa timu Mwembeni nontu bwa kuiba ripoti kana ka na bomba kuya kuntetheria ko ni ntena ba kubera kuka murungu abutharime na baramiria mianga nontu arabonda bwata kuringaringa bwata bukarugurirwa regero bwakwa mbiregirite mwana athome pio na kuluke kendo etambere murungu amutethia arikia mathomo yawe omba kona ngwe no mbe tutethia timu Mwembeni ntukwera bambirire bakwenda support mwana ndabironda Weru muno na thoirwa na ndaringira mwalimu na ndaringire nyamo ciario mwana ndamwera kwi timu ira witwa Mwembeni kwenda tutetheria nikenda mwana wakathoma kwandi bacokere nkatho muno na ndebere murungu abatharime na muna Zoe Kenya nontu inyabo ibombete ko join timu iye timu Mwembeni nikenda bakaomba support kuthomethia mwana na mwana athire form 4 na akiluka na daktari worakua shukuru timu kabisa murungu endelea butharima no kwa kinya kwirutanirio ona wewe kusupport kijana wao ni kama kusupport kinya bangi baba wengi murungu endelea butharima na kuongela kenda kuendelea kusupport community yetu na kinyandi yetu kenda na bana kwa waninde
urunganiro bainwa na kubaya kwinwa bangi makenya kuma chukuru ya nthaka ya njia Gembe Central Beton Class Chabare. Orawari MC wathona Victor Kareithi Mutumo wete nawe rito ni matale MC Kathumba wetithia na mbere wantuige githomo na njira ya kwarito mathanduku Ithatu na into bingi kenda beta na mbere na mathomo yo akere Kareithi wete ni untubu wa untubu thirite gweta na mbere indi na baurite kureka kwandika into bi marito yo kenda murito atekamenyeke kai utethio bu indi ni matalia ya meya. Ikiatho na mubango abwithitie miaka 7 na moroto yo kuwirirwa na ukiria kithomo nteretia wandi ya thona tigania Westi na Victor Kareithi urakinyara ari mutongerio baraba ingi mbungene kaunti Meru na uyuri kuwirwa kunene kona mubango yoyo wetithio na mbere ntere mwanya tia kaunti Meru na kinyao meyo uni ya Kareithi nyanga acha bunge nkiona untundambira niri na bubu wetite na mbere bubu wega bukaya embraced ne antu baba ingi ingwikwa ndena inkona moro to urandari na yuo yueta na mbere bubu wana ngaikwa really dissatisfied. So as a leader ingwikwa completely nde happy na inkona some of them in future may even raise the bar. Kuringana nwe moroto yo awe yo kubwithia kiathoki education data nireta antu amwe na in our communities kwina antu baba ingi mno bethera bakenda utethia anainya batikumenya then that could reward good performance, kumotivate yana, kumotivate yarimo, kumotivate skuru na Nteto era mnote political nonto anabara bethera by number 1 kaba fete bubu wega kana arimo mtu atethera buthiti uchunguzi amenye ibaye kubomba kwetha by na positions injia so kireni leader uraombegia kwethera kenda kubwithia mantu yara ito ya bwitha kinonto bakwithira community kikwa empowered kiatho bibi education day bitibati kwithira bikire ta differences inyanto kwethira kwina rivalry political itibati kwithira ryo nonto ouranku oringi antu baraba atendi ciatho bire bia education day batithara baiba murengo nonto performance emwana completely it related ato na Nteto na either Kenya Kwanza kana any other formation. Riuna rombete antu kuwata tongeria baraba ina mibango ya embaru itikumakania milwamo yawe gesiasa. Inya mutongeria kethira rigitine utirenda for the sake of community robora mtu umite itu embrace mantu ya yara twekira inya skuru chietu twekira na bara inya na kenda obukonekana kurita kuthoma na bidii na kuona nya position injia imantu yaomba kwithira ya ke appreciated no so inkuria nya baba ke national government kwithira kuna Ministry of Education kuna AEO para kuna DEO na all these other institutions ikwithira kuna partnership members of parliament ba team up na MCAs ba team up na other stakeholders kuru chithira china sponsors chatonisa mwanya bonde pakethira kwina kintu gikureta antu amwe annually na nonto kwina na baba inge babwithetie boya tierio ne beo na batira omba weta secondary nyoge ya kwethira oti interest na siasa buru whether we businessman whether no ditango ya antu fulani unganeni kiwandi uye at the world level MPs benda na ba kethira baina even another forum at the county level sub county level kenda obora constituency yomba kwethira yokira especially na antu batiwe tebingi onto ya na nterei kwethira antu kwina ukame nonto cash crop irete me akuthuka completely ikithomo amwe na Kareithi na rombete atongeria baraba kweya na tie wakiriana kureka burubi andeka marieto kana kinyarangi cia ciama mwana nete nonto ende ageta na raura na skuru by dom ithandukure yakie ile andiki kia matue Kenya Kwanza na ile chori mbiche ya Kareithi kare andiki ML majority leader Nteto huyo itebu yana nto mwana omba ku wichi kwate atekwaniro so ito ane tu kwa dhani thanduku kana murengeti kana ile president so mwana hete na kia wakira rosafi bicha no turingo nabo tukaoirwa but from there mwana eta na dom kwethira wita guthomera Kabarnet eta Eldoret eta anywhere surely akamata rangi chake ya fulani ke kuma na tura ichi eto nete tu thanduku riri yawe
enda ku confess ke baba ngika iki ke wana tuna performer bu wana let that be upon one of Karethi wete na etete na mbere kuibangabangania kenda kwambiriria mworoto ya yuringi yobu ikinya nkuruki nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa mithika. Dennis Muthuri ni muthomi na daktari wa mantu iyi murimo yo nyimba ura ukumite urimine boncho karanga. Dennis kaitene kamutunduko yo corona nyuma yawe kwithira kirungi kwa ngwine kukaita no kumere kirurimi bo kendo ciebana mathoanio na kinya uciokeria no citithia na mbere. Daktari one ndi nethirite akumba na pone na kirurimi bo na kinya kwambira kurutana kariba we ndi njira ya kurima gutina kuwira imera na mubango yo chomba organic farming kiume kigiri mu gichunchi kia murimi uri ume kome kinya nethirite akiliongera murimi yo na tuthuranira riboti. Mwete daktari Dennis Muthuri kana mwete murimi Dennis Muthuri uria ngugeje urimi na daktari ite umurema ni untu ba Weru bwa ngugeje iria mejukite njira ya gutethia antu na kubathomithia uria bagakara na ugima bubwega bwa mwiri. Oninde daktari, I'm a researcher and I'm a agriculture revolutionist. Bwa mbere kwithira ndi daktari, my passion is kwithirwa ngefulfill hate kwa ngetethagia wananchi na kwithirwa ndi pate egutetheria twithirwa tukibuild a healthy nation. Agriculture I'm passionate nonto nindereri na aciari arimi. Dennis athithagia urimi buteba gutumira ndawa cia urimi kugeria kurwana ugwati buria burikiri ndawa iji turi magana cio. Urimi bo nkothithia ni urimi bo organic farming. Ukeja gutega thai intobira tukurima thai bionthe bia ndawa na ndawa ira no chikureta cancers. Most of the pesticides na insecticides ira chonde tumaira actually they are banned from the UK markets and Asian markets. At the same time, no baba go turetera ndawa cia cancer. You see how ekethirwa a bit technical, or why should you bring us the problem and you still want to solve the problem? Na ikino ntutogotonyera kimanto jaja organic farming specifically, groundnuts farming, njugu karanga ira na ndona antu bagithiuruka bagisaga nacio ukona twana tukirugira ochoro nacio ukona antu bakithithia breakfast nacio. Dennis atonyere kiruri mbwa njugu karanga ni untu babaita na bonge kurungi kwa ngugine yawe daktari kagita kara murimo jojo corona jurari jo kwa mpanga kuma covid kweja twethera twina itilafu ira chethero irio pandemic obstacles na irio tuga ntomorume na njira nyingi. We've ventured into farming, a part of my hobby, and nampendete still kume embrace. Atutaririe uria urimi bwa njugu karanga bwendaga. Njugu bwa mbere preparation yo ithairwa just you till the land ukethirwa uleverete munda jwaku bwega ukeja kwithirwa ukithithagia large scale ukajoringa harrowing jokethirwa jwe flat alafu nandi ukenja to trenches to tunini kana no wande kethirwa utikuthithia large scale no wande nyana na mirigi ugeta tu ukianda along the furrow ukanda one seed after the other itekorokene na more than 8 centimeters na wari bwa kuma ki trench kweta kenge kethirwa just 1 feet. Dennis na thoko ijire chancho kuiji. Market yakwa ni antu bara bakwenda kwanda njugu especially na kwethirwa bari healthy. Batu to produce njugu type ijire kwena cha consumption na cha mbeu. Especially chia mbeu ki antu bara tu kwenda ku encourage antu bange gutonya ki urimi bono ntu ni urimi bwe quite profitable. Ni urimi bomba kwethirwa bugigwita kithina na bukethirwa inyawe ke ngoge inge ciaku
ni urimi bado ukethiro ukiomba sustain na botena ngarama nyingi. Thoko ejiri enchugu karanga imbecha. Thoko ethuki prices itiomba kwena mira 200 na nditha ite season era tugwiritwe muno imaketha thai currently 300. Antonia Weru TV, murimi uri ume na kome kinywa. Sibo wantere chiantunene na rete aciari batire na bonde ni boeta skuru maturene aciari ba ndeberi kuyukeria ntubono ritubonene kenda mwana nore kwata kulukiro ni kithomo ndikola chabari ano ribotie kangwenda kwira antu betu cukuru ni arurirwe ibajogiana cukuru mukana gwa chibo matundu moronge kire aciari ni ate ibatige guteyaniria twana atotwiji no ende anto bonthe ibaire ana abao bonthe ecukuru nontu ibabatiri kwithirwa bakithoma bari baje kana kinya bari nontu omwanka thaino kuringana na matundu mwana omweje natejaniritwe ebonene batu antu betu itu retia ana bakai kana kaiji kakaraka muntu katene tumi na kai muntu nyoto kololiwa yani totoko no ana barume bitu kwari manto yana bari lakini twari manto yana bari muno twalo itwana twatwiyi so kangweta kuria antu betu tafadhalini itujoge medo yetu kiriana barume matundu aliuga ati mwanka ende kinyangurano ana abaeje banterino chegembe batikona ari bakugura nonto ari bo bathomire na eje nabo batithomete utuma ende ana bare banjire kugurwa kuraja betiga aeje bantura cha kwao leliana bari ana barume twatianiria itugothomithia ari lakini ari utiba kugurwa irie ari bare roimenti kuendelea ura nonto na arume bathomiso kinya kwenda komethia community yetu antunene itothomithiana barume ara tuthomithiana bari na mantuni meye kuthomithia ana abonthe matundu ariuga thirikari etirwa achore kana kinya ikwerenka wore muciari wari akwira mwana waku cukuru watuika utichoke mwana cukuru umeoka face the law na waendu ndene ugiaku angachibwa kuonela kasabuzo kuonela kandu nyumba kumbe kuonela itwendiana cukuru twebuke mantu amaingi kangwenda kwa nontu chukuru ichiotheri chukuru tembezo itu chukuru itu endiana chukuru ndreto twena kanya kwa kuthomithiana kuma tunene Gebe North Petan class Chabare ora bare MC wa Timau awete na kwata barura MC ora bathurura wandi neu na kama mataro na rakukwendeka akiare wete atena thina kana ndu no eponka ake akariba wandi pona witi na mbere mawira kirigia aina Nteto ya mbere buru nyuma ya ura wari MC wa wandi ati mwa kanyuma jawe George Kimathiko labu kwa eberwa gitene na asumirite na kwaria na ara ugite na kuwata mbaru MC ura akari baraithurire na akamugie kana ara gukwendeka na moroto yo gutigira akari nimba kuriturwa ngugi agicokeria akari nkatho ni kumuiga ka miaka 5 gipindi ne kiawe ranto betu ndio kunya siasa ya ikuthira no mpenderete bwega na atongeria bara bathurire inkuba gwata mbaru especially MC ore ojukirie anto wakwa no MC okwa na aria kenda tutethaniria amlidi tutethaniria kenda anto betu batetheka ntiurirwo gucokeria anto betu batimau nkatho ikumbitikia miaka 5 na inkuba cokeria nkatho muno nuntu jara ndathomete gita riria atijo ndina jo thaiji na inya MC okurukire tutina thina no eburu nitamsupport vyenye nitaweza no MC okwa na kira tukwenda ni antu batimo baitiro ngugi na ngugi ira twatigirite bathirikiria kuna ryoyo mheshimiwa Korobo aruga na gwiritwo ni rwari rwo kugwathania MCAs na ngavana rwitite na mbere akiuga nyuma ya jau jonthe na witikia ati thiri ikeja na mirandi gukindu mwanka maturene na aria arombete ngavana Kairo Mwangaza gutigira mirandi mwanya mwanya ira barombete gitara wathani buthuru na yonthe ya kurukwa na kumithingatira na gwikinto biu wandini atimau kingi nkuromba ingukena ri gukwarirwa mantu jathiri ngavana na MCA wetu bagwatanira u betite kugwatanira kenda mumero itero ngugi kote mwananchi o gavana na to mwananchi o MCA kana inya MP mwananchi no Kenya
na nabati guritirwo ngugi na inkuromba thirikari yetu especially governor wetu honorable excellence Kawira Mwangaza atutegera kwi into twatigite na ubitithithitwe kwi boda ndatigite Ithatu cia timau kwi mataja 5 ja eja ni contract akira thirikari garukarega kuriwa kwi na fertilizer store tutigite tithithitwe kwi mataja iri jari ja flagship nyajo no tukwenda atutegera jeja kwi into bya vijana ya kuthambia ngari kana ka wash machines ndatigite nyabyo ibatutegere Kuruki korabu ariuga mpanga ya mbara no itete na mbere kwanda ngujo ntere mwanya wandi na eu na aria arombete thirikari ya kaunti ya Meru amwe na thirikari nene kuwatanana na guswanta ira kunjithima bya ruji amwe na kuwata mbaru mirandi ingi ya ruji nikenda kugondokera mpara twina miaka ina gutaura inkuromba thirikari ira nene ni je tutegere no ntunya ndi kuma gitine antu no bakwija bakirira thina na nyani ngwengu thiurunga nkona ora kwina thina ethreija kamutu ndina ko nyomba iri bidi mbaritirako ethreika muchere nkabaitira na ndi nkuromba thirikari yetu ii nene na county ibategere jabatu emikakati twari niyo emanto ja dams ndamu icio cigatethia antu na kiambere buruburu antu ibanyire kiu na bakanyira through irrigation thirikari yetu ni tuinjire dam na Mount Kenya antu betu barime na thine kathire mpara reportera Weru TV kuma Timau gicuni kiburi mbita mawira kirigia naguma Nteto no tukinya muthia ntoche tungucogere kadra no tukutho watandite na unikire Nteto cia uruthe mubango ya rwa siasa na Nteto cia Weru Ithatu woni beta MUTEMBEI Edward wana ritwa mathithio tukubora ri haukari Maureen Kome. Good night and God bless.